Kikam di syiar tok kawi na kikam kongsan. Wadale da kiwabun kibru haki bentau pero yang kari. Wedo penskiat la wagini kikam manki kiwapen mentoi sibun. Yagi syiar kiwada penhe pensan kerpang. Dunai bahai bam do da tip yaki kam ki broiler. Yakini ki jaj syiar. Da penkha khnang hai te rukam hewai jing he. Wai dap do yang kini ki jaj syiar. Jiu po chado 8 kilo. 2 po anru tayao na dunai ni. Jing kenya jing yap ki syiar. Iwa mandu iwi na kecespa Arab hei. Bani kiwi tuan ki jaj syiar. Kiwa cimpor do kat prate yao. Wapoi kaceta iju ijing kia. Khnang open he we open ku chuchu. Ye jing yo nong na kini ki kam. Ki syiar. Em kam uman ki kiwa chaj wakia. Kiwa lain na iwan jaj kujut. We na bhai ni em kam usnyao thui. Ye ki jaj kujut. Kiwa man solan sal. Kam ju kirukamo ye ki dawai injek. Ini jai kejut, to iwi na jai kejut, iwa ma bha yong syiar, iwa ya cheyap khlam, iwa jur bha. Wewa man haroi jai kejut iwa yabi. Kidak kichin yong ini jai kejut, to ijingom kwa syiar ubami bam, irukum penher kepo, iwa man rong lamir ngam nestem, irukum man khai ring rudang syiar, ijing chem jing herin mensiem, kamju ikai ko weyer he nesendria, kamju le weyap no. Kamayap siliang. Yagi syiar kiwa dang jisngi dan hi. Tau dawai, lewa penju yagi dawai, haki khman, wahaki khmud. Hadin kama arbanai, yagi ni syiar am kam dawai bha, wewa da jing mud, wa tau injek yagi syiar kiwa da he, na kaman cisien haka cisna. Yagi tu ki syiar kiwa kejut, am kam kende ana wood, na kiwa bun gwalang. Ka highly pathogenic avian influenza, to ijai kejut iwa ma bha. Iwa kata yak iwa bun ki syiar. Iwa mi na kiknyang kejut influenza type A virus. Kihan, wa kiwi tuan ki jaj sim, kiwa wan wa buhai chnong, na kiwi tuan ki thau, man ki, kam ki nong ra. Kam ju, ki nong pun sapriang yak ini ki jaj kejut. Kidak kitchen yong ni ijai kejut, to ijing penher kepo, iwa lenger, iwa daga wewa ki syiar man ki, kiwa kwa baik udi Iwa em usnya kwa bam, kamju yong jing ad hakidur kman wahu radang. Ini mani iwa ye haro ujabi, wachaki bru haro. Ijing yaki injection, to udui te dan hi kilar kuweda na ini jai kejut. Kini to ki jai kenyang kejut, kiwa rap yabi bah ki kan syiar kamtam gitu kiwa su aduk santawan irata, iwa ya caidu nong hai yo ila. Kidak ichin yong ini jai kejut, to ijing penher kepo, ijing em senyau kwa bam. Yakini ki jai kejut, yiu yada dewa injek. Kisir ken, to kiwa ye bhau yo ye ini jai kejut. Wewe jing yam, hakam gini ki jai kejut, mani cespa na kecespa. Kidak kichin na bha ini jai kejut, to ijing mi waman kam ki khmun, na kidak tho haki sne khman haki tu iwen taum snu yong ido IFAD ki khman we khmut bun sin jo mi ko sbo rong stem iwa ten wan rai jing chem jing yar hei worin min sin ya ka sne yong kini ki yar ki wakujun to upun khu de detol wa ka silver nitrate ne ko yong ka pyrric acid haki tu ki thau man kha Ijai kejut Newcastle disease na ranikat heni MR jaj. Iwaning kong F1 na lasuta vaccine iwada jo yikiju gisian iwadang citayao na wakha. Bentawa R2B vaccine to unang peten yung hadian ka F1 mandadap kisiar cibenai na cibenai stent. IBD vaccine na infectious bursal disease vaccine iwada yakisiar iwadap tayao irta. Dewa penjo day drop haki khmat na khmut yung kisiar na dewa khle haro waga
fowlpox vaccine yaki konsier kiwa palat sote ya wirota to injek waka fowlpox vaccine haki tawaner hey wo punkul am kamo e dawai bhai kisia wo yodana ki kjut ki uchirkai wo ki we bi jing kram kam ni dawai haki taw kunpo konsier man ki nei bha wo kunduna ye yok kan kjut yang kisia mandari penhe pheyaki haki taw risia ini we rabi wo kuntu sibone ka jing yo no me ki kam risia